Bobby Wine tie i America. Bobby Wine tie i America. Anyira kia wobe chokimon ma eno no mobilizing gen melubo ko en gitie Uganda kany pole win lokani mabe Bobby Wine kombiri chawani bedo way i America uchero America ento bulu anyera awobe ki anyera mauno en tiyu kwedgi machalo jo maingere e Uganda kany kachiel kimon kicho unyumege kicho mauno bene kichwako en majority tie udong tie Uganda kany tien lokani jo machwako Bobby Wine manogi bedego from outside Uganda unyo in the diaspora. Followers pa Bobby Wine, Mr. Chagulanyi, followers mamege matie diaspora. Pegitie affected total directly in terms of mark manoti katime gankany. And of course, kache ini disagreeing ki gamente. Mado o to that extent of Bobby Wine ki jone. Maino bulu unyanyera magilobo Bobby Wine. Don't go o to that extent of kwayo bene wa uniform rikomgi. Inoni gitika teach ki military gadgets gitika kwayo wa uniform gi coping police equipment rook dressing pa police dress code pa police gen tika teach kwari gi kwayo komgi dress code pa moñ atika loko military gadgets inoni bulu man menget Bobby Wine karika bedong Bobby Wine komepe Uganda gen gudo angej kany magiruke chalo moñ giruke chalo police giruke chalo militia donc kakanya ye wero arabino machalo a concern Ugandan inen tele oberutie ikin la tela wu la tela ni ke gamente donc kelewa icharo lok mon manoki wajo ni katuone ario tie kalweny pien tuan le chan ben wine any dit tuwe bene bit tuan le any ben wine any dit tuwe bene bit katuone ario tie kalweny ajimi madeno chandong ki wajo ni bero en yen dong to jang yat ye yen dong muk ki lum kakama lwenti ye matek lum ki yen dong deno chan mene chara loka chuli matwer tikwere ka kany dong la wo ana loko kum Bobby Wine ma ana tika leko Bobby Wine ne with my own experience ma ana tikwere ma an bena bi rengo ikin pen chia cherra chi bedu chia neno jang wilobo aneno jang wilobo mabe dida mabena no ni pol dano gen ki wochi ni ini aago ini ay chetro ini ringo cheri kannego ero ka yinde ringo ini cheri kannego donc me achel the distance madong tie kin in ki jo magang kanyi donc chako ke la yela bien me achel donc connection no do cerka chodo pol lok do mi lo chim i lo wi yamo pol lok do mi choya i luoro bene lok aya dana magang bene kayinde rin o metie chen dana magang bene majority
luoro dong communicating kwedi pian no dong business ma megiti at a risk pian ka ko yende ti akupe ke ngata tele ke gamente do iberi ki luoro ni ka gamento ni hang business dong security kero target gi iye me ario security pa joman magang kanye apart from their business security gibe nong chako balle ko pian ien be nong chako kwano ien ikien lo bal donc chako grouping wono ko chalo jo malwenye kom gamente so pol badano ke gang kanjo majority dong chako wene o ke komi atiki ngech matut ni by now very many Ugandans are trying to distance themselves from Bobi Wine. Pi luor pi kwogi, luor pi balle pa business gi, luor pa balle pa kwan pa lutieno gi, kidong luoro mak, kidong gwage arony ma not yet. So ana neno ni, wek lutieno wobe kia nyira man mauno gi chwako Bobi Wine total pen gidwong, they are very many. Wek gu bed save, mirono Bobi Wine, uye dugo chen gang, ki uye tichi gamente wek joni chan ke kwany giro ki list marach mana lega ma ana chwalo bor wilobo ni joma chok ki Bobi Wine gutem communicating Bobi Wine ni en gire to beru save abroad but joma eno bor ngey gini jone duong to twal yin ma chal la tela palwak ka legi la cho duok ko gang wek ko pa dano pobet at a risk no ba mi dungu ma koyo lokedo okelo patkolo lokale eno kelo kwakolo ana foyo man remuke lok matego para yelwa